Ndereti yegie kuruturura aria othe maingirite mutitu-ini wa maono ithiite na mbere gwakireria guku ikioneka kuoya mwerekera mweru. Umuthi mucemanio uria ukuhariririo ni atongoria ruriri rwa Ukabi no iguithaneirie na kayo kamwe kunyitanira na thirikari niguo gutigirira aria othe maingirite thiini wa mutitu wa maune mahamurithio. 14 days and we shall start visiting that Mau forest. We shall start visiting the Mau forest in peace. Tumesema watu wote watoke Mau, si ndio? Hebu inua mkono kama umesema watu watoke Mau. Watu wametolewa pandi moja. Kuna pandi kubwa haijatolewa na tunapeana leo notice. Tumepeana wiki 2 kutoka leo na Wamasai waanze kuhesabu. Waambia watu wa Mosiro, waambia watu wa Kekonyoke, waambia watu wa Kajiado, waambia watu wa Tanzania waanze kuleta ng'ombe pole pole. Ni ndereti ino yonekete gwakiriria ndũgamano gatagati ka ndũrĩrĩ cia Maathai na Kalenjin. Guku atongoria ngũrani makĩhĩta kũrũgama na andũ ao rĩrĩ nayo thirikari yanĩrĩire kwambĩrĩria itĩna rĩa kerĩ rĩa birigiceni ĩno. Kama mtu anataka cutline, twende tuangalie ile magroup ranch ya zamani. Kama ni hiyo tulikuwa tunajua ni 50 acres. Ikifika kama ulinunua zaidi ya hiyo, kwenda peleka ule mtu ambaye alikuuzia, mpeleke kotini. Kuna wakora ambao waliwauzia hawa watu mashamba. Hawa watu wako wapi? Mbona atusikii wakitajwa? Tunataka wale watu watoke, yule aliwauzia shamba waende kwao sababu hao watu wako na mashamba. Gavana wa Narok Samuel Tunai na atongoria gere methemanite na ndereti ino magiukirirwo na njira nene muno kuona kuma birigiceni ino yambiririe ndari atumuka murugamo wake. The county is leaderless. You might even use those words. But we have leaders here who have stood with the community. Ne birigiceni ino ethiite na mbere kwihiriria ndũgamano ya atongoria thiini na nja wa thirikari. Guku aingi makioneka kuoya mirugamo ngũrani ĩgiĩ uthamia uyu. Uthamia wa andũ kuma mutitu wa Mau tuire uri ikarahio kuri thirikari o yothe yanageria kukinyanĩria. Na gũitĩna rĩngĩ ũndũ ũyũ nĩ ũroneka kwambatĩria ũrugarĩ wa kĩũteti thirikari-inĩ. Rĩu wagwetererwo nĩ ũrĩa thirikari ya Jubilee gwĩka nĩguo kwĩrigicũra kuma kũrĩ mũhĩnga ũyũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma kaunti ya Narok, njĩtagwo Mwaura wa Gunya.